خوش به شوبینر و بینرین رو پلاستار اف ام جاره کدن بخلک کنوش برنامه پیشبر کاروجی ام بورنه نهاجی می بهفره دا کون نواگل امی پرسان جواب بکن گر برسفین راستان امی دیاریا جستار اف ام بدنوا شوبینرین دلال بمره بنش به هم ناس بکن ایروی کی بمره بسر کبه مرحبا اهلا وسهلا سر شاي باشين صاحبي باشمن صاوي ام تناس بكن عدنان سر هردو چاوا صاحبي شخوا برنامه ما پیش برکه ام پرسو برسف دکن گرت برس فرازنا ام دیاریه كرمكن لبريا ام برسا خو بكن شخوان برن ججنه وجيد چن ایدئولوژی بتاوی دبه هنکی ام ناس بکن حرکا سوک یانجی حرکا ججنه چاوای بوره کاریو چاوای بخدي شغل عيد جيك خوش بو الحمد لله شغل باشا خاصة ينها شغل رمضان نوكي عيد رمضان يا رمضان تيجي أولا الحمد لله شغل جيك خنجة وحركة الزحفة أم إذا رجلكن قال لك شغل إذا حياة ساعات قص أنا محتاج ساعتي عصدا يجهشت إيفار حتى يعظم فكنت كان الحمد لله شغل باشا بلي قوات بجوارا ام جنها وججنا رمضان يا واجي بيروز إن شاء الله ام برسا خوش تبكن برسا مد بيجي يكم ايجو اگري نوروز بيخستي كيبو كاو حداد برسفات راستا استجابات صعبة بلي بيروز بي ويت صعبة اشترازي بي وساعتها وخش نقول كيس بيت صعبة اشترازي مرحبا أهلا وسهلا شاي باش نساوي شاي؟ صاوي ام تناس بكن آیا تبروجی رو بروجی چها بو باشا نداوی آیا تشتكنا ما تشتكنا ما السوكي دگره هيت جلي ججنه بكري آیا إن شاء الله بله آیا برنامه ما برسو برسفن گرت برسفا راز دا ام دیاریه کی أهلا وسهلا حاضری آیا پرسامد بيجي ايگو یکم آگری نوروز پیخستی کی بو كواحد دادو اكيدش برسفاخه بله آیا پیروز بیت مرب سرکت ام كيف خوش بون أهلا وسهلا كرمك آیا ساعات خوش مرحبا سرچاوا چای باشم سپاس چاوی صاوي ام تناس بكن سیما سيما في بروجي رو الحمد لله سيما في شخوا ايدي امبر داويا روجي وچن ايدي بو دست بججنه به حاضرتي ججنه تچنها حيان هاتا حاضر كرياش ججنه را والله ام خوش دجني راح حاضر كم شخور جلاد كرنج بود دجني او تحضيراتي كشكات تزاني بور وصبغ وتشتي ورو فلان تشت اري والله حيا ما هيك خلصنا اري والله ولا حيا قول ساعتك ما بيش ججنه را امي بقرهن لس اري والله تمي كتشكلوا انا معروفه بله سيما برنامج ام برسو برسفن قرت برسفا راز دا ام دياريه كي بدنا كرمكم حاضري تمام برسامد بيجي كلها نبي هوري لكود كذا عفرين جهاتي سيما بله بيروز بيت مرف سركت سپاس سبتكم كيف خوش بون اجي كيف خوش مديتنا سركت بله شو بینرین رو پلاستار اف ام الفدرجی ام دیگهجن داویا خلک خوی برنامه پیش برکاروجیه ام بهوین آدم من خوش مره درواز کربن جنها و ام جشن رمضان لحمو شو بینران پیروست کن